The Powering Gender Equality is about equity, opportunity, and transformation. Its initiative addresses these issues head-on, empowering women as leaders in the clean energy sector. This initiative, supported by UNDP and its partners, accelerates gender equality by integrating women into energy governance, policy, and entrepreneurship. Through clean energy investments, it transforms lives, creating pathways for economic and social empowerment. የስራ ክህሎት ስልጠናው በፊት ወንዶች ነበሩ የሚሰለጥኑት አሁን ግን እኔ በሴትነቴ ሰልጥኜ ይህን ነገር አካባቢዬንም እንዳሳውቅ ለአካባቢም እንድጠቅም ሰርቼ እንድሸጥ ገቤ እንዲያድግና ህዝቦች ሁሉ እንዲጠቀሙበት አድርጎኛል ማለት ነው። እስካሁን ባደረግነው ስልጠና ሰልጣኞች በጣም ደስተኛ ሆነው ከፍተኛ የሆነ የቢዝነስ ማኔጅመንት ክፍተታቸውንም ሊሞሉ የሚችሉበት የተለያዩ የሥራ ፈጠራ ክህሎቶችንም የተማሩበት መሆኑን ከነሱ ካገኘነው ፊድባክ መረዳት ችለናል። በዚህ ስልጠና ያገኘሁት አንደኛ ቁጠባን ልማድ አድርገናል። ቁጠባን ራሴም ቁጠባን ለምጄ ህዝቡንም ቁጠባ ስለምጃለሁኝ ከህዝቡ ጋር እግባባ እንደገና ደግሞ ሸጠን እንድናድግበት እንድንለወጥበት ከህዝቡ ጋርም ተስማምተን ተግባብተን ቁጠባችንንም ሽያጫችንንም ጥቅማችንንም አብረን እንድናካሄድ አድርጎኛል ማለት ነው። For millions of Ethiopian women, energy inequality deepens gender disparities as the time-consuming task of firewood collection limits education, economic opportunities, and well-being. The Powering Gender Equality Project empowers these women by offering comprehensive entrepreneurship training. Participants learn key skills in renewable energy production, distribution, and business management, enabling them to become leaders and entrepreneurs in their communities. This hands-on training not only fosters economic independence, but also addresses pressing health and environmental issues, creating a ripple effect of positive change across their communities. ይህ ስልጠና ገቤ እንዲያድግ ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ልጆቼን በስነ ስርዓት በፊት በጭስ ነበረ በኩራዝ ልጆቼ ሲያጠኑ የነበረው አሁን ግን በሶላር ልጆቼ እንዲማሩ ረድቶኛል። እንደገና ደግሞ ማህበራዊ ኑሮ ከህዝብ ጋር እንድተዳደር እንድኖር ረድቶኛል ማለት ነው። Energy poverty isn't just about time spent collecting biomass, it's about missed opportunities. Clean energy access transforms lives, providing water, unlocking economic potential, and empowering women beyond household tasks. It's time to broaden the conversation and recognize energy as a catalyst for true empowerment. When women have access to clean energy, they gain the freedom to build, create, and lead in ways that shape stronger communities. የምድጃ በአንድ ጊዜ ሁለት ነገሮችን መስራት የምንችል እዚች ጋር ወጤን ጥድና እዚህ ጋር እንጀራዬን እየጋገርኩ እዚያ ጋር ለልጆቼ እያበሰርኩ ለቤተሰቤ ቆንጆ የሚጣፍጥ ወጥ ሰርቼ ለቤተሰቤ ያቀርባለሁ ማለት ነው። በማገዶም በኩል ትንሽ ማገዶ አንጥተን ብዙ እንጀራ ብዙ ነገር በዚያ ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። By empowering women in energy policy and entrepreneurship, it paves the way for a sustainable, equitable future. Powering gender equality symbolizes hope for a fairer, more sustainable future. By integrating gender equality with renewable energy, it lights a path forward for generations to come. በቀጣይ ፕሮጀክት በሰፋ ብሎ
ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ የቀረበልን ከፕሮጀክቱ ሰክሰስፉሊ ነው ያጠናቀቅነው። እቺን ያው እንደ ትንሽ እንደ እርሾ ግን ፓይለቷን ውጤታማ አድርገን የጨረስንበት ፕሮጀክት ነው ማለት ይቻላል።